Ја негуваме културата како движечка сила на секое општество. Наша ТВ во Бугарија, Србија, Црнагора, Албанија, Косово, Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Малта, Германија, Австрија, Швајцарија. Да ја разбудиме креативноста и да ја оживееме соработката. Ви го представуваме Белград, Република Србија. Се сретнавме со врвни актери, музичари, сликари, творци во уметноста. Некогашни идоли на дамнешните и идните генерации кои говорат за своето искуство, актуелните општествени и човечки промени. Васил Хаджиманов, джез виртуоз кој на сцената е сеприсутен, секогаш во најинтимна комуникација со публиката. Та спонтаност и та искреност, ja mislim, je najbitnija. Sad to ovako deluje kao pljuni pa zalepi, kao, znaš, samo da budem iskren i sve će biti u rad. Nije baš to tako, to podrazumeva ogroman rad. Васил, многу ми е драго што го спомна баскијат, затоа што и јас му го сакам, но за жал немам видено негово дело во живо. Јас сам сад био у Бечу и гледал сам. И многу ми е фасцинатно, мислам јас, по интернет многу често сум го гледала, многу често ми било инспирација и една негова мисла која што често ми се врти во глава, I'm not a black artist, I'm an artist. Нешто што мислам дека треба да не води сите во нашата работа. Ајде од таму да го започнеме разговорот. Што е тоа што те фасцинира кај баскијат? Тој првично е уметник сам по себе, е голем револуционер, голема инспирација, како да е безвременски, како да кажам. Кога и да го погледнеш, одново и одново откриваш нешто ново. Што е тоа што ти се допаѓа? Па, кажем ти, сад смо били у Бечу и у Бечу е поставка Jean-Michel Basquiat, која е, не знам, ја одавно нисам имал така, ја први пут исто видим заправо уживо njegova дела. Sve je to lepo u knjizi, na internetu i ove kopije ili ti printovi koje čak i imam u kući par komada, ali ovo je something completely different, što bi rekli. Znači, nema veze sa tim odnosom koji imaš kad vidiš u knjizi ta dela. To je, staneš i ne možeš da se pomeriš, 15-20 minuta i duže. Ne znam, mene on posebno dotačenje zbog te fuzije svih tih stvari koje radi. Ja volim i takvu muziku, ja volim takve ljude koji su otvoreni i koji su zapravo spremni da eksperimentišu sa različitim uticajima, sa različitim kulturama. On se igra sa nekim tribalnim stvarima afričkim, a onda kombinuje neke potpuno urbane sisteme street artista ili stripa ili šta već. Ta hrabrost da jedno delo koje deluje kao možda i neki klasičniji pristup slikarstvu, onda uništi sa, pod navodnicima, sa nekim crtežom neke čudne face koje kao da je dete crtalo. I onda, znaš, neko verovatno kad to vidi kao zašto sad ovo je bilo tako dobro, a u stvari taj neki kontrapunkt koji se dešava je meni i u muzici užasno interesantan. Jer volim muziku koja po samom opisu spada u neki određeni žanr kao što je klasična muzika ili mainstream jazz ili mainstream rock ili izvorna narodna muzika, ali kako protiče to vreme i u samom startu zapravo me više interesovalo kako sad spojiti te stvari i napraviti nešto novo. Kako sve te inspiracije iskoristiti opet pod navodnicima i doći do neke svoje suštine. A moj sistem vrednovanja i slušanja muzike i uopšte praćenje umetnosti i ljudskosti je ta šarolikost i to bogatstvo koje na celoj ovoj planeti postoji u svim mogućim sferama, jel?
bitisanja. Tako da, zato možda mi on onako i omiljeni možda slikar, jer neverovatno je to iskustvo. Mislim, to se dešava i kada slušaš muziku, kad naiđeš na neki album koji je remek delo, bukvalno. Vrlo je teško da posle toga slušaš nešto drugo što je možda isto remek delo, ali je drugačije. Jednostavno, toliko jak utisak ostavi na tebe. Smo mi otišli na, ne znam, drugi sprat, gde je bilo onako šarolika izložba različitih umetnika, impresionizma, kubizma. Picasso je tu bio, Kandinsky, mislim, nema dalje, jel? Ali posle ovog utiska Jean-Michela je sve nekako delovalo bledo. Ne znam, mislim, ne bih da zvučim grozno, jer to su sve genijalci, ali fascinantnu snagu ima. I tragičnost, naravno, u celoj priči koja na kraju na toj projekciji, dokumentarca o njegovom životu, jedan užasan kraj koji, ne samo njegov kraj, nego kraj priče o njemu danas, gde se njegova dela ne nalaze nigde u najvećim muzejima svetskim. U stalnoj postavci. Što je najnormalnija stvar za sve druge. Iz nekog razloga, ja ne mogu da verujem da je to zato što je crnac, ali očigledno ga je to prati, a to i posle smrti, to što ga je najviše zapravo i bolelo za život. Znači, ništa se nema promenito. Kako da je džabe se. Pa u suštini, ja mislim da imamo paralelno dve priče. Jedna priča je da se suštinski ništa ne menja, da i dalje imamo predrasude jedni prema drugima, da li zbog toga što se molimo drugom Bogu ili imamo drugu boju kože ili volimo drugačiju vrstu seksa, a onda imamo sada jedan drugi ekstrem, a to je ta neka ekstremna politička korektnost koja ide u zaštitu svih tih napada od ovih ortodoksnih i zatucanih koji napadaju, a ne znaju ni zašto napadaju nekoga drugog jer je različit od njega, ali onda imamo tu neku vrstu te političke korektnosti koja odlazi i pravi zapravo jedan krug i spaja se sa tom ekstremnom desnicom, jer sada u svojoj želji da nekoga zaštiti, ti sad ne smeš da kažeš ništa, što je opet cenzura, što je opet zabrana, što je opet fašizam na jedan drugi način. Tako da nikako da nađemo taj neki normalan balans gde ne moramo da budemo ni ekstremni ovi, ni ekstremni oni, nego normalni ljudi koji uče sa svih strana i upoređuju. I onda kažu, čekaj, stani, ovo ima smisla donekle, odnekle ne, ovo i takođe. I da napravimo neku zlatnu sredinu koja zapravo omogućava svima da slobodno govore, slobodno žive, a da ne ugrožavaju nikog drugog. Što me интересираат, спомена предрасуда, дали некогаш на своја кожа си почувствувал било каква предрасуда, како ти балансираш
помеѓу овие работи што ги споменам, сите тие обштествени околности, како ти балансираш? И дали некојаш на своја кожа си почувствувал било каква предрасуда? Pa jesam sigurno, mislim, nije to bilo nešto ekstremno, ali dešavalo se. Prvo, ja najviše radim i sviram na ovom našem Balkanu. A Balkan, znamo šta je, bure baruta, gde se uglavnom više govori i bavi temama koje su zapravo pase, koje su ko je, kako se preziva, odakle, dokle, istorija, ko je najstariji narod, da li smo mi najglasniji u tome što smo najveći ovi ili su ovi najglasniji što su najveći oni. Jedno konstantno gubljenje vremena i pameti zapravo, umjesto da se bavimo nekim ljudima koji su to davno prevazišli i koji stvaraju neke predivne i genijalne ideje koje mi sad treba dalje da nadogradimo. Mi smo i dalje u nekom tom vrtlugu gluposti. Sad, ima tu različitih razloga zašto je to tako, okolnosti koje su se dešavale 90-ih, političke struje i ambicije koje de facto očigledno imaju za cilj da stalno ovde bude nestabilno, jer kad je nestabilno onda je strah, onda je paranoja, a kad je strah i paranoja onda ne možeš da se baviš nekim pametnim stvarima i da možda postaviš neko pametno pitanje. Zašto ovo, zašto ono, čekaj, stani malo, šta, znaš, kultura je na dnu i umetnost koja opet isto postavlja neka takva pitanja, između ostalog, i koja inspiriše druge da postave neka pametna pitanja i logička pitanja. Tako da, bez obzira na sve to, kažem, ja se vodim nekim potpuno drugim načelima. Na primer? Pa meni uopšte nije važno kako se ti prezivaš i odakle dolaziš. Meni je važno da ja mogu da podelim, recimo, ovo što ja želim da podelim sa tobom, a to je moja muzika. I ne samo muzika, uz muziku ide svašta nešto, jel? Ali to je ta inicijalna priča kontakta nekog, gde mi zapravo to i uspevamo sve vreme sa ovim mojim bendom i ja sam kad nastupam bez benda. Ne znam jedan slučaj da sam negde otišao i da ta komunikacija se nije desila. Da smo mi došli i rekli dobar dan, evo mi bi ovo da vam ispričamo, ali želimo s vama to da podelimo, da i vi učestvujete u tome i da je neki blok bio i da oni to nisu primili poruku. Nebitno gde smo bili. I to je u suština. Nebitno je gde smo u tom kontekstu. Čekaj, stani, tu sad žive ovi koji se mole ovom Bogu i mi smo sa njima, sećaš se, imali ovo i onda su oni nas i ovo. Ne, nebitno. U ovoj našoj misiji, a to je zapravo zaista misija, jer se bavimo muzikom koja je instrumentalna muzika. To je prva stvar koja je minus u komercijalnom smislu. Svaki put moraš da imaš nekog pevača ili pevačicu koja je ispred i izgovara neke reči kroz pevanje. Znači, te reči su isto konekcija. Oni razumeju te reči, nauče reči, pa pevaju te reči, tako dalje. Znači, mi to odmah u startu nemamo. Onda bavimo se muzikom koja je isključivo autorska, koja jeste da ima tih nekih uticaja određenih pravaca muzičkih koji bi možda lakše doprale do publike nego ako sviramo suvi džez. Ali opet, autorska je muzika koja se, da iskreno budem, zaista nigde ne pušta. Ti ne možeš da čuješ ne samo nas, nego uopšte bilo koga sa ovih prostora ili sa bilo kojih prostora da upališ radio i da kažeš wow, što je ovo? Osim eventualno u Skoplju,
kod Alena na Jazz FM. Da, to je jedinstveno to radio koje što pušta Tako da ima tu mnogo tih nekih, hoću da kažem, blokada koje nam otežavaju tu komunikaciju koja u komercijalnoj muzici je u startu otvorena. Međutim, i dalje uspevamo i, kažem, i dalje odlazimo na sve lokacije gdje smo dobrodošli i gdje ima nekoga da čuje to što imamo da odsviramo. Da, ma znaš, za mene, lično za mene, sekogaš točno, pravilno, na vistinsko mesto odsviren ton, znači mnogo повеќе отколку било кој искажан збор. Затоа што музиката некако, не го мислам само јас тоа, сите го мислиме тоа дека е една од највозвишените работи, професии, која што најмногу универзално може да спои голема маса на луѓе, независно од каде си, што си, кој си и така натаму. Тоа е највозвишената уметност, која што само преку тонови може да спои луѓе кои што се чувствуваат исто, кои што може би се чувствуваат различно, не знам. Васил, неколку пати го споменавме зборот безвременско или ремек дело. Мене многу често ми се случува тоа со некој одгледан филм, да речеме на некои класични филмски режисери, не знам, Фелини, Тарковски, Десика и така натаму. Тоа е нешто безвременско. Што е за тебе тоа во музиката? Што е тоа безвременско во музиката, во тонот? Pa, ja mislim da čim kreneš da razmišljaš u tom kontekstu i u ovom kontekstu, hoću da napravim nešto vanvremenski, bezvremenski, nemoguće. Čim kreneš da razmišljaš šta se njima dopada, mislim da treba da im dam to što im se dopada. Isključivo na taj način. To ne znači da ne razmišljaš o toj komunikaciji o kojoj sam govorio. Znači, ne treba biti ni isključiv u svom zanosu umetničkom i ja imam ovu ideju i to je to. Ako već nastupaš javno i imaš kontakt sa publikom, moraš malo da osjetiš šta se tu dešava, na šta oni reaguju, u kom tempu dišu i da samo to prepoznaš i ne sada da samo juriš to opet. Znači, jednostavno, svaka vrsta plana i agende u tom smislu, ja mislim da je pogrešna. Da. I to ja mislim, Basquiat rekao nešto u tom stilu, da ne pravi umetnost za nekoga tamo, nego za sebe. Za sebe, da. Ako praviš za sebe i ako si ti taj koji to daje i stvara i izvlači duboko iz sebe, jer moraš duboko da uđeš u sebe da bi mogao da shvatiš šta je to zapravo što ima, što čini tebe drugačijem od drugih. A svi smo različiti. I svi sigurno imamo to nešto što će da se razlikuje. Koliko god smo naravno i povezani, koliko god svi ti uticaji su u nama, ali ako dozvolimo da na bilo koji način, da li ti uticaj, da li neki drugi uticaj vode nas i da mi tako slepo pratimo to nešto što je neko rekao da bi trebalo da se desi ili što smo mi sami sebi isprojektovali, ja mislim da onda skrećemo sa puta. Tako da ta spontanost i ta iskrenost, ja mislim, je najbitnija. E sad to ovako deluje kao pljuni pa zalepi, kao, znaš, samo da budem iskren i sve će biti u rad. Nije baš to tako, to podrazumeva ogroman rad i na sebi i na drugima s kojima radiš i da i takako razmišljaš o tom konceptu i da tako razmišljaš o svim sitnim detaljima, ali sve to treba nekako da bude zato što u tom momentu ti veruješ da je to najbolji izbor. A ne zato što ti je neko rekao ili zato što je tako u tom vremenskom periodu aktuelno, trendi ili šta već, jel? Što je isto jako teško. Jer jednostavno ti uticaji
su svuda oko nas i vode nas i guraju nas. Mi treba sebe da iskontrolišemo, a opet da se ne kontrolišemo, tako da su to onako konstantne neke borbe sa samim sobom, ali i, kažem, konstantni rad. Ima ta divna knjiga The War of Art, Steven Pressfield. The World of Art. Da. Gdje on priča o zapravo toj borbi umetnika u profesionalnom smislu, kako ostati profesionalac, kako ne dopustiti emocije da preovladaju, jer ti treba da daš te emocije, ali ne smeš da dozvoliš da emocije pobede. Ono što se zove tehnika, ono što se zove sredstvo tvog stvaranja i tako dalje, i tako dalje. U svakom slučaju, ali jedna od stvari o kojoj on priča je da taj kontinuitet rada, da ta inspiracija o kojoj svi stalno pričaju, stalno milion puta u intervjuu, odakle crpite inspiraciju, mislim. Znaš, kao, ima tamo ono mesto, pa odem tamo, pa uzmem, pa stavim u džep i onda, znaš, ili pogledam u mesečinu i kao, wow, i krenem da sviram. Ne ide to tako, čovječe. To inspiracija dolazi iz muzike same, ali da bi pronašao taj dragulj u gomili kamenja, ti moraš da ga tražiš. I tražiš ga tako što radiš, non stop. Прашање. Тоа е исто како, не сакам да видам вулгарна, ама исто како на некој да му влезеш во спалната и да го прашаш што вие сега правите. Да. Многу интимно прашање е тоа, мислам, инспирација. Да, они то тако, знаеш, jednostavno звучи добро, питање као, daкле црпите, знаеш. Ali pogrešan pristup i pogrešno shvatanje umetnika koji sve vreme juri to. To što ti imaš talenat i sposobnost neku da započneš tu potragu, to je naravno preduslov, inače besmisleno u startu. Ali samo konstantnim radom, i to ne radom sediš i vežbaš instrument. To je jedan deo. Razmišljaš, istražuješ, osjećaš, živiš, iskustva različita, dopuštaš sebi da bi sve to pretočio u to neko delo. Ok. Во контекст на континуитетот на работа и само работа, дали треба да го следиш својот сон, својата цел, да ја следиш својата цел, но тука се и општествените околности, нели? Дали си да го следиш само сонот, слепо верување во само сон, или да се прилагодиш на општествените околности? Оти тие удираат шамари од секаде. Pa ja mislim da je kombinacija faktora u pitanju. Znači, ne možeš slepo ništa da radiš. Živiš na ovoj planeti, u ovom razdoblju vremenskom, istorijskom, pod ovim uslovima života koji podrazumevaju novac između ostalog i razmenu novca za druge potrepštine životne. Tako da, znaš, imaš taj faktor, imaš faktor
gde živiš geografski, šta se dešava tu, da li postoji zapravo uslovi za to čime se ti baviš. Ne možeš da sviraš džez i da živiš u selu. Mislim, možeš sad, možda sad za još par godina i nameravam to. Znaš, kad sam već uradio, pa sad možeš preko interneta, važi, dolazimo, sviramo tu. Ali moraš da budeš u urbanom okruženju gde se sluša takva vrsta muzike. I tako dalje, i tako dalje. I danas je možda i teže nego ranije zbog poplave ovih informacija i ove brzine. Ne li bi trebalo da bude bolesno zaradi toga? Pa, ima pluseva i ima minusa. Mislim, mladi muzičari sada dolaze do informacija neverovatnom brzinom, što je zapravo veliki plus. Mi smo vrteli 5 ploča u krug i pokušavali da skapiramo šta se tu dešava. Dok neko od kolega koji su uglavnom bili neraspoloženi da to podele, ne bi rekao, pa to ti je ovo. Jao, čovječe, hvala ti puno, sad odjedan put se otvaraju nova vrata, sad ti ukucaš u YouTube Jazz Theory i izađe ti 5 miliona knjiga, video, tutora, primjera, baš kao što možda slušaš nenormalnu količinu muzike. Se uči li taka? Pa, kažem, da li to je vistinski način taka da se uči? Pa ja sam razmišljao puno o tome, zato što je to, kažem, jedan veliki plus i onaj koji ima fokus, šta želi da dobije od informacija, taj je apsolutno na konju. I odmah dobija te informacije i naravno uz praksu, uz rad, uz iskustvo te informacije oblikuje u nešto konkretno. Ima samo jedan problem, a to je da do nekih informacija treba da dođeš svojim iskustvom. Tu je malo štos. Jer onda ti čuješ da oni te informacije koriste, ali kao da ne razume, nisu došli do suštine. A suština i ne može da se dođe ovako, nego mora da se prohoda. Mora da se iskopa taj put, da bi ti kroz taj proces zapravo onda kad konačno iskoristiš tu informaciju, znaš zašto je koristiš, kako je koristiš, gde je koristiš i tako dalje. Ovako je kao samo, aha, vidim da si upoznat s tim, ali mislim da ne shvataš zašto zapravo to radiš, jel? I malo je ta muzika tih mladih ljudi danas takva. Malo je, sve je super, a ništa se ni desilo. Onako, sve kao deluje nepojmljivo da neko sa 21, 2, 3, 5 već na taj način barata tom materijom, ali onako završi se to i ti si onako bezlično. Mislim, ne sve, naravno, ali nažalost u većini slučajeva imam takav utisak. Onda rekao, možda sam amator, možda ja ne kapiram, ali onda shvatim da to nije ništa sad to toliko revolucionarno novo da ja sam van tokova pa sada ne mogu da ispratim to ili je, wow, kako je sad ovo muzika, nevjerovatno, čoveče, nikad ne bi ovo mogao da komprehendujem. Ne, sve je meni jasno u suštini, ali ne dobijam ono što je najbitnije. I onda pustiš nešto starije i dobiješ to svaki put. Koliko god si čuo puta tu ploču i koliko god je znaš na pamet, nije to ta neka kao nostalgična, emotivna veza sa tim albumima, pa kao ja zato. Ne, baš onako pokušavam hladno i objektivno da posmatram stvari i de facto način života i sistem života koji se živeo ranije ima neku humanost, neku ljudskost, neku dubinu, neku spiritualnost, neku ne znam šta sve u odnosu na danas. Mislim da kad to ne se uči, ili го čustvуваш ili ne, ti možeš во делото на Баскијат да гледаш
50 dena, 24 časa. Ne matematika v smislu, jaz go gledav delo to. To je nešto što ili go čustvovaš ili ne. Ne se objasni, ne znam kako, ni jaz da go objasnam. Pa i ne može ni da se objasni, zato je užasno teško i ovo što sad radim kao profesor, ovo što si me pitala u Štipu. Ima li dobri studenti? I u Novom Sadu sam sad krenuo, pardon, u Novom Sadu sam krenuo kao vanredni profesor da predajem džez muziku studentima klasične muzike. I generalno, uopšte, predavanje bilo kog umetničkog predmeta od nekle do nekle je vrlo jasna i izvodljiva stvar. U smislu, ti moraš da ih naučiš nekim osnovnim stvarima, ti moraš da ih naučiš nekim tehničkim stvarima, nekim teoretskim stvarima i to je sve super. Međutim, od nekle do nekle kreće problematika kako sada, ne možeš da svakog studenta posmatraš isto, ne možeš isti program da daš i da na taj način rešiš svoj problem kao profesor. To je program, vi morate da uradite program, ako ne uradite program, ne ide to tako. Svako je jedinka za sebe i cela poenta buđenja tog jedinstvenog kod svakoga, ako već želi se bavi ovom profesijom, je tvoj zadatak kao profesora da to pokušaš da pronađeš i da pronađeš sistem kako to probuditi, što je ogroman rad. I što naravno 90% ljudi kaže, čovječe si lud, znaš, gde ću ja sa svakim studentom da prolazim to. Ali jedino tako ima smisla. Sve ostalo su kalupi neki koji ničemu ne služe i koji zapravo ne pomažu njima uopšte, osim tebi kao profesoru, da ti vrlo jasno imaš svoju agendu i ti to predstaviš i ako niste uradili, onda niste uradili, pali ste, a ako ste uradili, onda ste prošli. Tako da je apstraktna forma u pitanju krajnje i najteže je nešto objasniti muziku, objasniti rečima. Šta je on zapravo? Zato taj posao muzičkog kritičara je isto zaista nezahvalan. Koliko god ih, generalno ne volimo mi kao muzičari, ne bi im bio u cipelama. Znaš, ti sad si bio na koncertu i sad ti objašnjaš šta je bend ili izvođač hteo da kaže. Ne se objasnilo, to ne se objasnilo. Što je plukni zalepi v muzikata? Mi ostane това во глава. Što je plukni zalepi danas v odnos na opšto i na muzikata i na kulturata i na... Što je za tebe plukni zalepi? Pa to je kad nešto radiš ofrlje. Kad nisi 100% u tome. A to imamo ne u muzici, imamo svuda oko nas ovde. To je naš malo sistem. Što ne tera tako da Evo sad sam gledao utakmicu Srbija-Kamerun. Pljuni pa zalepi. Ne, stvarno, znaš, ono kao, mi imamo, sad, nebitno za fudbal, nego imamo strašan potencijal ovde, zapravo. Imamo neko bogatstvo koje teško da može da se nađe na bilo gde u svetu. Nalazimo se na takvoj poziciji da imamo uticaje sa svih strana. I cela naša istorija je takva da stalno mi nešto pravimo, neku fuziju svega toga. I iz te fuzije, kao što obično biva, izađe nešto potpuno novo i unikatno. I umjesto da to čuvamo, negujemo i te razlike koje imamo u tom kontekstu, ovde, ne znam, bijeno sirenje u Makedoniji je najubavo na svet i nema nigde da se jede. Znaš, niko to ne zna. Od sira pa do muzike pa do nekih drugih divnih stvari, ali zato smo glasni na mestima gde ne treba da budemo glasni i potenciramo. Pa te neke gluposti gde smo svi toliko nešto ponosni, stalno smo ponosni što smo rođeni tu da smo rođeni. Što kaže George Carlin, proud to be American, šta kaže da to znači, uopšte mi nije jasno. Znaš, ili si ponosan na nešto što si sam uradio, ili nisi ponosan. Mislim, ne možeš da budeš ponosan na to zato što si se silom prilika desio baš tu. Jel?
Znači, ajde ti nešto uradi, pa kaži, baš sam ponosan čovječe što sam danas uradio ovo i ovo, ili što sam ceo život radio to i to. To, a može bi ne mora niko da go znaje. Vo smisla toliko da go... Da, uopšte nebitno je za Treba da go javnost. znaš ti, da. Ti da budeš sam sa sobom zadovoljan. I zato je umetnost jedan od najboljih načina da dođeš do te tačke, jer tebi zaista ne treba gomila novca, tebi zaista ne treba ni slava, ni popularnost, ni ne znam šta već još ljudi jure u životu. Kad ti sedneš za taj instrument i desi se to što smo pričali za inspiraciju, da se otvori nešto i ti kao, wow, čovječe, i to ispuni za ceo život, a ne za taj dan. Odeš kući, pojedeš sendvič i legneš u krevet koji nije u vili na moru sa, ne znam, 7 automobila parkiranih. Znači, uopšte nevažno je, sve je nevažno kad se to desi. To bi svako trebao da pronađe. Ne mora da bude umetnost. Znači, to je neki... Ne mora da bude, da. Možeš bilo čime da se baviš i da budeš zadovoljan svojim radom i svojim dostignućem, svojim napredovanjem i tim konstantnim, zašto je ova džez muzika isto super ili bilo koja kreativna muzika, što nema kraja. Nije ono kao, dobro, sad sam navežbao to i sad idemo i to sad stalno sviramo na isti način i to nam je naš život. Nego, ok, sad sam ovo otkrio, ali to mi je otvorilo još 100 nekih drugih opcija i sad treba to da istražim i do kraja života tako. I nikad ne završiš, ali zato je interesantno, zato je zabavno, zato ceo život otkrivaš novo. Васила, авторската музика ја споменана кратко. Ми се чини и кај нас, така што се познам со некои помлади бендови кои што се трудат некако да се пробијат со нивната авторска музика. Како се пробиваат, што мислиш ти на Балканот, младите со нивната авторска музика? Како, знаеш, тоа стварно треба да си многу некако специфичен и добар. Мислам дека е многу тешко на Балканот да се пробиеш авторски. Па јесте, тоа е погрешно. Ама треба да додржиш до своето. Мислам, оти многу бендови се откажале, почнале да свират кавери, комерцијална музика, нели, ти треба екзистенција. Како да се додржува до тој пат да го тераш само и само твоето, авторското? Па, ја могу да кажем да заиста никад нисам možda sam svirao nekad nešto što mi se na kraju nije dopalo, ali nisam nikad ušao u to zato samo isključivo zbog para. Što je jedan luksuz onako ozbiljan, a nije baš da sam sad uvijek bio pun love pa kao mogu sebi to da dopustim. Bilo je poprilično teških perioda i u Americi dok sam živeo i kad sam se vratio, te 90. bombardovanje ovdje, svašta je bilo. Tako da nisam ja ležao na nekim parama, pa sam sad sebi dozvolio taj luksuz da samo sviram autorski jazz, fusion. Ne, nego moje biće jednostavno nije moglo da zamisli to da se bavi nečim u šta ne veruje. I ne samo to, nego mislim da je malo ipak stvar dublja od toga da kao ajde samo da odsviramo ovu tezgu, da uzmemo lovu. Zato što ta muzika koja se vodi kao komercijalna i popularna na ovim prostorima nosi u sebe mnogo drugih nekih segmenata koji su užasni i ružni. I nije to samo kao dobro, pa to sad ljudi slušaju, pa šta sad ima veze, promeni kanal i te priče. To nije baš tako. Mi imamo jedan sistematsko uništavanje
svega što je bilo kakva konkurencija i nametanje nečega što je apsolutni neukus, jedno, moram da kažem, đubre koje se plasira na svim mogućim sferama i medijima. I ti ako kažeš, pa dobro, nema veze, idem ja sad sa njima da odsviram ovo, ja ću da uzmem lovu, ti direktno si saučesnik. Izvini, molim te, ali ti ne samo što ništa nisi doprineo na ovoj strani gde bi trebao i možeš kao neko ko ima taj talenat i potencijal, nego si se predao i prišao neprijatelju, tako ja gledam, i zajedno pomogao njih da oni još jače i bolje pobeđuju. Takav je moj stav i nisam mogao sebi to da priuštim ni u jednom momentu. Ništa nije strašno, znaš, što kod nas, valjda, među muzičarima je sramota da ti sad uzmeš i da radiš neki posao običan i da tako sebi platiš kiriju. Zašto, mislim, u Americi 90% muzičara koji nisu još uvijek uspeli da naprave ništa imaju regularan posao. Šta je to? To je tako strašno. Meni je mnogo veća sramota da sviram s nekim koga ne poštujem ni malo i koji šalje sve pogrešne poruke i muzičke i moralne i kakve god hoćeš. Ali muzičari su u jednom momentu samo spustili, izvadili onu belu zastavicu i svi ti kao rockeri, džezeri, alternativci su samo pristali na to i to je sad postao default. Svako može da svira s kim god hoće i da nema nikakvog blama i sramote u tome, jer mora da plati račune. Meni to i dalje, ja nisam za to. Ali šta sad to podrazumeva? Podrazumeva znači da ili nađeš posao običan pod navodnicima, a da onda zapravo se posvetiš ovome što se zove muzika i da na sve moguće načine razmišljaš kao što smo i mi to radili. Mi, kažem, imamo sreće zato što smo 90-ih, koje su užasne, kao to sad ispade kao imaš sreće, 90-ih si gradio karijeru kad je sve bilo haos. Ali 90-ih se i dalje slušala muzika na stari način. I to je vrlo bitno. Znači, naslanja se na 80-te, na 70-te, kad si odeš i kupiš ploču, kupiš CD, a ne slušaš na platformi koja košta 5 € mesečno. Milione albuma besplatno, praktično. Tako da, potpuno je drugi sistem vrednovanja muzike bio tada i koncertnih nastupanja i slušanja muzike, izdanja. I onda smo mi ipak imali neku tu odskočnu dasku u tom kontekstu gde smo onda već sa 20 godina karijere bili na nekoj poziciji na kojoj se nalazimo i danas, gde onda možemo da se ipak postavimo kako treba da se postavi neko ko toliko dugo radi kvalitetno svoj posao. A ovi mladi ljudi nemaju te platforme i jedino što im preostaje je taj internet prokleti, gde je preplavljeno sa istim takvim nekim ljudima ili mnogim koji su mnogo nekvalitetniji od njih, ali su jednostavno tu i zauzimaju prostor. I zaista ne mogu da kažem da imam neki specijalan savet za te mlade ljude koji trebaju da nađu načina kako da se probiju, a još žive ovde gde žive. Ali opet, s druge strane, vraćamo se na ono da ne bi bilo defetistički, a to je nema cenu to kada se konačno popneš na tu binu i kad sviraš nešto u što veruješ i do čega ti je apsolutno stalo, to nema tih para i nema te slave koje može to da zameni. Dobro, ti si se vratio. Ti si se vratio ovde. Verujem neka si imao vas u mnogo opciji da ostaneš kada što ke posakaš. Da. Postavu da biraš ovde sakav. Ама, например, ti si primer koji što se vratil, pak si na sekade, ti si ovde, ама si sekade, повторно. Кој е тој клучен момент кој што тебе те натера да се вратиш сепак овде, да си тука. Тоа ми е еден дел кој што сакам да те прашам и другиот како Србија се грижи за
među tije mladi, novi avtori, bendovi. Naprimjer, kaj nas v Skopje, znaš, ti si bil mnogo pati kaj nas, ima neki klubovi koji što negуваat avtorska muzika, im davat prostor na mladite. Da. Naprimjer, ne znam kako je kaj vas je, daj ni nekoj primer, možda nešto kaj nauči me, pa kaj go primeni me. Ne mogu baš da se pohvalim da imamo nešto specijalno da naučimo Makedoniju po tom sistemu. Uglavnom smo slični u mnogo čemu, pa i u tome da suštinski ne podržavamo mlade talente i ljude koji zapravo mogu biti pravi ambasadori naše zemlje i koji kad odu negde i kada pokažu to što znaju i što umeju, naprave potpuno drugi utisak o tome šta je to Srbija ili šta je to Makedonija. Mislim, pošto ja sam, ne samo da sam često tamo, ja naravno, svi znamo, imamo i familiju i poreklo i veoma sam vezan za Makedoniju, bez obzira što sve vreme pričam srpski, sve te razumem, razbiravam, a ne zboravam, to stalno pričam i znam da su svi ljuti što ja ne znam da pričam makedonski, ali mnogo sam mator sad da učim, a kad sam bio klinac, bio sam glup, pa nisam naučio, iako me Zafir terao. U svakom slučaju, veoma sam povezan i znam problematiku i u Makedoniji i u Srbiji i vrlo je sve isto. I isto je i u Bosni, i isto je u Crnoj Gori, i u Hrvatskoj isto, pa čak i u Sloveniji. Jer nekako je skrajnuto, pa zato što je Slovenija uvek, jel? Da. Skrajnuta je ta cela priča o kulturi i nama umetnicima i uvek u nekom, ne drugom planu, nego petom. I uvek je, čekaj, stani sad i vidiš da ima bitnih stvari, čovječe. Stani sad ekonomija, stani sada kriza ova, međudržavni odnosi i da. A ovo je toliko važno da ja nemam reči da opišem koliko je važno to, kako se ophodimo jedni prema drugima, o čemu, kako provodimo svoje slobodno vreme, u šta ulažemo naš intelekt i emocije, koliko muzika utiče na naše raspoloženje, naravno, ali i razmišljanja i mnogo nekih segmenata koji su stravično važni za jednu personu i karakter i odluke koje, činiš. Tako da, nikad se to očigledno neće promeniti i ja nemam tih iluzija da će sad odjedanput da neko dođe na vlast i onda će oni da kažu, vidiš čovječe, stvarno, ta kultura, ajde da sad damo više od 0,6% budžeta za kulturu. Mislim, neka veke niko ne veruje v to. Mislim, znaš, kao 0,6, nije ni 1. Eto, toliko je u Srbiji, znaš. I to kao pomaganje mladih bendova, to ne postoji uopšte, niti postoji bilo kakva želja, niti... Evo, jedina super stvar koja se desila sada, moram da kažem, imamo novog direktora na Kolarcu, zadužbina Ilije Kolarca, koja je fantastična sala sa neverovatnom istorijom gdje su nastupali najveće imena, ne samo klasične muzike, koji je evo spreman da pomogne recimo i mladim bendovima u smislu izdavanja tog prostora za snimanje različitih akcija i koncertnih nastupa, jer za to služi između ostalog taj Kolarac. I ne samo Kolarac, mislim. Naravno da postoje i dalje neki klubovi, ne znam, Bitev, Art Cafe, Telma, mada sad sam saznao da Telma ima samo ponedeljkom uveče svirku, tako da možda i ne Telma, ali recimo ima još par nekih mesta koje se trude, ali to je ipak nedovoljno za jedan 2-milionski grad i ne mogu da kažem da postoji scena, osim u kontekstu mladih muzičara koji postoje i koji sviraju fenomenalno.
I to postoji u Skoplju, Da, i da. to postoji u Beogradu i u regionu. I to je fenomenalno i fascinantno istovremeno, jer kad poslažeš sve ove razloge zašto bi se neko bavio uopšte time i zašto bi uopšte počeo da radi to. Što opet pokazuje ono što sam pominjali, a ta konekcija sa muzikom je toliko jaka da sve ostalo pada u vodu. Da, ništa I ne koliko važi. apsurdno zvučalo Da. i koliko današnje generacije mlade ipak razmišljaju više pragmatično. Čekaj, stani, gde ću ja da se zaposlim, da uzmem pare, znaš, u odnosu na neke naše. Bez obzira na sve to, i dalje ima mnogo mladih ljudi koji jednostavno idu srcem i emocijama i onim što ih zapravo ispunjava i intelektualno i emotivno, pre nego gde je dobra lova. Васил, ненаmerno, не значи тоа дека немам почит, не те прашав ништо за Македонија, за татко ти, мислам, не е тоа од непочит, многу нешта знаеме и нели некако повеќе ми интересираат твоите ставови, така сакав да разговараме. Супер. Еве, некако за крај, многу пати ја споменавме комуникацијата со публиката, нели? Музиката е начин преку кој што публиката дише заедно со тебе, со твоите тонови. Јас уживам, например, кога го слушам Боби Макферин, Роджер Ватсија, има таа неопислива комуникација со публиката и тоа е нешто што вреди. Сите овие работи за кои што зборуваме, да, ти многу подобро ги знаеш од мене. Pogledaj Jacob Colliera ovog malo. Го знам, да. Si videla šta radi sa publikom, ovo je nenormalno. Гениален. Неnormalno. Многу би сакала во живо да го слушам. Ja sam ga slušao isto u Beču. Да. Da, sam je bio ono. Он е многу млад, колку има? 20 Pa sad ima 23, 4, 3-4. možda i 5, nemam pojma, ali... Prilično mi mlad smo ga dete, slušali da. sad kad ima 21 i to zato što ćerka naša Marta je zaljubljena u njegovu muziku. Da. Ja sam praktično preko nje saznao za Jacoba i onda smo otišli i videli Mozart. Da, znaš, bukvalno. точно така. Now is the time to change our ways. Reach out to the world around you. We make our faith, it's not too late. Today we write a future history. Today we write a future history. Ете, некако за крај да го заокружим овој разговор за таа комуникација со публиката. Во едно интервју исто имаш кажано 98,5% моите концерти. Merio sam, Се надевам pažljivo smo дека не vodili го грешам statistike. процент. Извини ако сгрешив. Ете, некако така да го заокружиме таа комуникација со публиката. Сакам да ми споделиш од тебе како ти уживаш и се пази, впушташ во мислим, тој филм. Znaš, ja mislim da ni jedna umetnost koja je se rodila, stvorila, a koja nije bila isključivo zato što neko ne želi to da podeli ni sa kim i samo želi da u svom ateljeu ili studiju ostavi to i da niko nekad ne sazna za to, ne može da ne razmišlja o toj komunikaciji. I kao što sam i rekao, znači, i ja isto razmišljam o tome. I ja isto mora da ti je stalo
šta će da se desi sa te druge strane. Jer ako ti to nešto prezentuješ, a ono je tamo mrtvo i nezainteresovano, pa to je svaki put tako, ono nešto nije u redu, čovječe. Znaš, mislim, ili si toliko ispred svog vremena da oni ne mogu da skapiraju, ali mislim da to nije slučaj, jer samo je poenta da imaš publiku, a mi imamo tu publiku koja je radoznala, koja je otvorena i koja je zapravo došla i da vidi, ajde da vidimo šta će da se desi. A ne, želim da mi se desi to i to. Ako kreneš sa takvim stavom na jazz koncert, onda bolje nemoj ni da ideš. To nije pop rock band koji će da odsvira te pesme koje si slušao 800.000 puta i da će svi da se nađete na tom refrenu, što je predivno, super, nemam ništa protiv toga. Nego, potpuno drugi koncept, ovde je cela ideja da svaki put se desi nešto novo. Ako se ne desi to novo, onda nema potrebe uopšte da se bavimo tom muzikom. Ako ti ćeš, ono od juče je mnogo dobro zvučilo, ajmo sad opet to. Ne sme to. To je jednostavno zabranjeno. Naravno, niko nije pištoljem rekao da je zabranjeno, ali svi to znamo, jer svi idemo sad moramo nešto novo i novo. I to je užasno teško i zahtevno, ali to je lepota te muzike i to je unikatnost te muzike i to bi trebalo da bude skupoća, kako da kažem, ne u smislu koliko košta karta, nego skupoća nastupa, da ti ideš i da kažeš čovječe večeras, ovo što mi slušamo, niko neće nikada slušati, jer oni nikad neće moći ovo da ponove za početak. Osim ako ne snimiš sad album live, pa slušate, naravno. Tako da, to je taj odnos ljudi koji dolaze na koncert, a onda ti imaš odnos sa njima gde im iskreno, najiskrenije moguće i naravno sa 100% svojom prisutnosti, koncentracijom i emocijom i sve što ide uz muzički performans, daš to što imaš i oni moraju da odreaguju ako je tako. Tako da to je taj neki povratna sprega gde naravno kad se desi taj aplauz tebi mora da bude lepše i bolje jer si osjetio tu neku energiju koja dolazi sa druge strane da je kao aha, znači sad imamo neku komunikaciju, znači ovo nam ide, znači ajmo sad dalje, pazi sad ovo. I onda u toj komunikaciji možeš da je koncipiraš i program gde ćeš nešto da prezentuješ što je možda malo zahtevnije, što je malo angažovanije sa njihove strane. U smislu moraju da se potrude da ovo razumeju i osete, jer je umetnički malo komplikovanije, složenije, ne razumeš? Ali ne mora da bude baš sve tako, gde ćeš da im driluješ mozgove 2 sata, nego, znaš, ajmo malo sad, znam da će ovo da vam lakše padne i da će ovo ima zbog ovih parametara više će vam se dopasti, ali ajde sad kad smo već ovde, ajde da vidite, pazi ovo. I onda, hop, prođe i to. Jel su sad otvoreni, jel su spremni, jel imate taj, vice versa. Da, sledenje na pulsot, na publikat. Gde greše dosta i džezeri, i ne samo džezeri, je taj stav ja imam ovu svoju muziku, to je izuzetno ozbiljna muzika, imam ozbiljan izraz lica i ja ću sad da gledam u svoj instrument sve vreme i neću da vam se mnogo ni obraćam i dopalo vam se to ili ne, znaš, ja nisam taj, ja mislim da čak treba uvek imati malo i humora i zabave. Da. Jer, zašto, ako već i u svakodnevnom životu, i čak i ako se bavimo najstrašnijim temama, taj humor je uvek lek, čoveče, znaš, baš to, eto, malo, ne mora da bude sad cirkus. Da paljamo od smeja. Da, sad da se kliberimo i ali evo ovde malo, samo da... Da. Ние во театарот Васил велиме дека актерот и театарот е уметност на мигот, нешто што се случува сега и овде и повеќе не постои. Дека ние, публиката, сме сведоци само на ова сега и тука.
Така и целото ова што ми го кажа, тоа е моментот да го живееш тоа што се случува сега и овде. И тоа е убавината, нели? Да го живееш моментот. Васил, фала ти многу. Фала и тебе, баш ми беше било лепо. многу пријатно, да. Навистина ми направи така чест да ги слушнам твоите ставови и едва чекам да те чуjem пак. Па Таму видимо каде се, што видимо си се ти. у Скопје ускоро, надам се таму, барем Да. у Филхармонија клуб, Да. веома брзо. Да, фала ти, Васил. Фала. Улиците на Белград и посетата на најголемите театарски институции само ни го потврди фактот дека во Белград се случува театар, се случува уметност. Разговорите не инспирираа да ја продолжиме соработката со нашите долгогодишни пријатели и соработници.